تماشاوانên hêja li Rojavayê Kurdistanê seferberî hatiye rakandin. Di nava vê seferberiyê de her kes heye. Ji zarokan bigire heya bi dayikan, heya kesên ku parastinê dikin. Nihal vê derê komek dayîk hene hûn dibînin xwarinê çê dikin. Ev xwarin ji şervana re te çêkirin, ji kesên ku niha parastina taxên xwe, gund û bajarên xwe dikin. Lê ev dayîk ne tenê xwarinê çê dikin. Di demên êvara de ew jî derdikevin parastinê li kêleka şervanan. Ez niha dixwazim yekser ji wan bipirsim. Ka ew van xwarinan li kê bela dikin, çawa çê dikin, di demên xwe yên parastinê de çawa derdikevin, dixwazim destpêkê ji yadê bipirsim. Yadê tu çawayê başî? Valla baş bin hemen başın. Qewet bê ji were. Sağ be. Yadê em dixwazin û behsa vê xwarinê bikin. Niha berê jî dema ku şer çê dibûn, êrîş ku ser me de dihatin Rojava de dayîka xwarin çê dikirin. Wan vê xwarina ku çê dikin, wan rojane çê dikin, yan çawê wan ser kê û kê belav dikin. روژا روز یعنی دست پی کاوی شورا شدم خارنش هوالر چید کن گاواتی سر پیم هم چون جبهاجی مچیکر و هم چید کن شروانی خور فقیرات تعبین بی خور نگرمه چروب کن و هم مستعدن چی کار بجی امی کلا کواب سکنن و هم کلا که شروانی خونه چه حاوی بی بتایبەت yani em dinêrin tiştekî pir balkîşe dayîk xwarinên giran çê dikin wek em bijin pel bin, kotilk bin. هم وارانش چید کن و روزی کتل چیکرن روکه ما همیش چیکر Çend cara wil gund çê dikin? لفيدا كي جرى السياية جرى السيايش كواهتني وجار كي ما حميش شكر أبو شارجار ما كافرانين شار شكرن وما كر مركز وار فقيرة وين هاد جبهين parastinê de ku em ê parastinê dikin hên cebhên şerdan ji bo wan çi dibêjin wek dayîk salavên we peyamên we ji bo wan çi? وقت داي قال لك سلاوي قال من جوار شينين جزر حتى جو جيجو قولين كيجا نقطابن كيجا دبرابل كيجا باجاري بين أن شعبي وما تشكين روي وما تشكين وأن بيجن سركفتن جبوابي إن شاء الله ويبسر كذن وتابعوا وخينا واشيدا إن شاء الله بلا سبب نار وإن شاء الله حتى نقطة جاني مذهبي أم دفجوا برنادن وأم يجبدوا هذا يعني كاربون بواره وقت داي قال لك سلاوي قال من جوار شينين جزر حتى جو جيجو قولين كيجا نقطابن كيجا دبرابل كيجا باجاري بين أن شعبي وما تشكين روي وما تشكين وأن بيجن سركفتن جبوابي إن شاء الله ويبسر كذن وتابعوا وخينا واشيدا إن شاء الله بلا سبب نار وإن شاء الله حتى نقطة جاني مذهبي أم دفجوا برنادن